Türkiye Cumhuriyeti adına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Slovak Cumhuriyeti adına Başbakanlık Ofisi Direktörü Katarina Vidovičová, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Slovak Cumhuriyeti Hükümet Ofisi arasında basın ve iletişim alanında mutabakat zaptını imzalayacaklardır. Prvú zmluvu podpisujú pán Fahrettin Altun za tureckú stranu, riaditeľ komunikačného odboru v kancelárii pána prezidenta a pani Katarína Vidovičová, riaditeľka kancelárie predsedu vlády Slovenskej republiky. Spoločne podpisujú memorandum o porozumení medzi kancelárou prezidenta Tureckej republiky a úradom vlády Slovenskej republiky v oblasti komunikácie a médií.